morning, church. Good morning. Atalo fatu na suafa marmalo na tatuani. Fatasho awa na sauto na pati na utua. Maia me atuna ibai na reita yao. E sau na sumai titapuai. Mai faane ne e ro tatu utua. Ile nei ta yao peo na fai salamo yo to watu. Yo na fai to ama na viinga. Mono lo tua ama na bese. Yo to vi atu ya tea. Yo to fa malu atu na suafa. Wane nei ali. Fapa paulanga no na rofa. Eu atu na fapa oni. Ile tukulanga na wale tukulanga. Fapa nuia le tua ina uta woni ka nei ta. Hallelujah. 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 Ta ba fa tailo wala fa tailo wanga le leilo ba toli. O ma to fia ma to ba ilo fale ma to tapua ia joy. You are good, Lord, you are good. We thank you, we thank you. Fa tailo ma toli. Fatalo fatu le tato ainga le nei tai au le swafa manu malo le tato wali. O se upu, tai ai tato. Tato tapu ainga le nei tai au tato watu e whawhitai alo tato wali i mwha manu ina lon swafa. O se upu mai le tusi aluka o rana whai upu se fulu ma le fitu. Ua wha malolo ina Yesu o le pela e tō se fulu. O te amata mai le whai upo se fulu ma le lima.
te ua tule se furu malvalu. Whapea, o le tasi o i lātou, ua nei loa ua whamaloloina o ia. Ua toi fo i mai lea o ia, ua vi atu i lea tua male leo tele. Ua whapau whao o ia i ona vae, ua whawhitai mai ia i a te ia. Ona whetala ia tu lea o Yesu. E le i whamamai na ea le tō se fulu. O i whea le tō iwa. Ua leilo ea, e tō e foi mai e vivi atu i le tua. One of them, what he saw, he was healed, came back. Praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. Jesus asked, we're not all 10 cleansed. Where are the 9? Has no one returned to give praise to God? Tato ai ngalotu, ma nai ale nei tu si o tatua. Kai mai o whe e ale tō iwa. Where are the other 9? Sili e sui ai tatou. E tā ua i le whaola, e tātou ola whawhitai. E tā ua alo vi, e tā ua alo vi. Leo whetalai mai e Yesu. Tātou pei o le pela tō tasi i toi fōi e vi. E awane fisili ia i tātou. Whea le tō iwa. Tātou pei o le tasi. Tātou i o mai tātou te vivi. Tātou whawhitai alo tātou li. Ele lei peo ia. Tātou talo. Ta mā whawhitai. Wa e whamanatu ia i mātou la upu e tā ualo mātou ola vivi. E tā ualo mātou whawhitai a oelo mātou o tua. Whawhitai lau taitai mai o lau whanau le lei tai ao. Ta mai te tau ia i mātou o mātou toi whoi mai. Pe i ona whai lo mai la upu mātou te vivi mātou a mātou le whawhitai ia te oe. Ka nganga pa i ai. Ola e ai le menei mai mātou. Talo e musu ina o mātou loto. Talo i o mātou maua e tangata tai tō tasi. Le ola e fie vivi i pēr ia te oe. So we can worship you, Lord. So you are our Lord, the King of Kings. And you are holy, O Lord. Tātou pese babibi. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. Hallelujah.
Oi lo matoli. Le tolu tasi paia e o mato mai. O le whaapitai ma le whaamano i a mato si atu i a te oi. O mato whaapitai a oi le nei tai au. O mato whaapitai a oi le nei a wanoa. Wai au mai mato te o mai mato te pepese. Mato te tau tau. Mato te vivi i a te oi o le tamapaia. O le tamalelei. E matango fia oi no matoli. A mato atu i o luma tama. Ia mato langona lo pe talai mai. O lo pai mai ai mato. Ia mato whaia me uwa ia mato tapuai. Tama mato te via oi me umalava. Wai o mai lo mato wola mato te mai mato tapuai ia te oi. Rai whaia i mato. Rai whaia me uma moi mato. E au na mato mai e whafo i lo vi inga lo mato tama. E te tau mōna mea, o le vi inga, o le whaanetanga, ua nao oe e ona, ua nao oe ona me uma e te tau ona whaapitaia, lo mātou alii, o oe, o lau vi inga lo mātou tama. Ka ato pepese. Hallelujah. E wana oe te wā. Yes, Lord. Yes, Lord. Vi oe lo mātou te wā lofa. Yes, Lord. Lo le leiva lo mato fie lo matoli. Oh Lord. Whamaruina lo suawhai o tangata le ni tai au. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yoelo mato chama. Thank you, Jesus. Maruina lo suaf. Maruina lo suaf lo mato. Lo mato. Buona oe lo mato toma. Hallelujah.
Hallelujah. Yoi tawa. Lo vato wali. Yes, Lord. Hallelujah. Vitai tova. Hallelujah. Hallelujah. E babalu pe oe lo mātuoli. Ele lei pea oe lo mātuoli i. E mamalu pea oe. E matangofia oe tama. You are holy. You are holy. Ole bi inga ma le whaene tanga. Ia watu i o luma. E te tau mauna mea ia te oe. E te tau ona whaene nei na lo suafa. E tau ona whamanuina oe lo mātou tama. E whaia i mātou. O mātou wola le nei na lo langi. Mātou waia lo mātou gofie. E mātou te mamoe ma pea la tama. Alau wabenga le ai mātou tama. Ia mātou wamana ia. O mātou whawhetaia le ola lo e whai mai. O le ia mātou whoi atu pēr ia te oe o mātou loto. Whamaruina oe lo mātou te mā whawhetaia oe. A inga o lo mātou mawhitangi. Mātou a inga maua o mātou mawhuta. E mātou te o atu whatasi mo mātou loto. Mātou te o atu e whamanu oe. Mātou te o atu e whawhetaia oe. Tamāia mi ia oe lo mātuoli. Whawhetai I le tua. Take tato, my day.
Hallelujah. 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 Ele pea lo mātou ola whāwhitai a te oi. Ele pea le ola whamanua au tangata mo lo mātou vivi I pei a te oi. Ta māpei ona nei tai au o mātou whaamana tuina le maliuti ngā o lo mātou whaola. Whāwhitai tele. Le mea lo whanei au mai a mo I mātou tamā. Ia mātou ola. Ma mātou lata pea I a te oe. Lo nau lo mātou ali ia mau pea le mawhtanga mawhana mai mātou lau whanau. Te mā ia mātou whawhitai a oe mea uma. E ui nanga sala I mātou tamā. Na e whaia le whaolatanga mo I mātou. Ia mātou sanga whawhitai ma whawhitai ai pēr. Ma vivi I pēr I a te oe. Ia leo noa. Ia sua malia I o mātou ngutu o na tau. Lau lelei o lau mātango whē. O lau ma malulo mātou tamā. A o lau alofa muti vale I mātou. E au na mātou mana tua ai pēr o elo mātou ali. E au na mātou whawhitai ai pēr. O e whaamanatu I ai mātou. E tāua lo mātou ola whawhitai. Tamā whawhitai mo mea u. E mi ingala whanau le nei tai au. O waturu no whali. E te sila whia o mātou loto. E te sila whia o mātou tangata. E una ua e mātou te o atu pea o mātou o lau whanau. E le atoa lo mātou o lii. A vea le tongi ola. Mātou te sulu whai atua ia te oe malo no whali I lo mātou tamā. Ia mamai mātou. Ia mātou mau ai pēr le mawhutanga mawhana ma oe lo mātou o lii. Ona Yesu o mātou te talo tuai nei. And everyone say, Amen, Amen. Pātai, alalo mai lalo. Yeah. Na matata to sauninga whamana tunga de nei tai au pe mai upo de tai ia revi inga de nei tai au o se taulanga whamana tuai le maliu o le tātou whaola Apostolo Paulo ele Koronito mua I lona matau pus fultasi luas fultolu ile luas fulmoleono. Wa ia fape mai o au nei. No mo mai de li. Le meo te tuina tu ya ti o tou. O le lava pona falata ngai le li o Yesu. Ai fa tai tango ia ila reto. O lo tino le nei la tofi mo o tou. Ia fa pe atu. Na tango fia ina ai. O lo tino le nei la tofi fai msui o tou. Ia o tou fai ale nei mea ma fa manatunga ia tia. Ua fa pe fo i le ipu ina ua uma ona ai. O le ipu le nei o le whenga fou I lau toto. Ia o tau whaiare nei mea, whamanatunga ia tau ia so uma, tau te wheinuai. A wā o aso uma tau te aiele nei areto,
e inu i le nei ipu. Tau te whairo atua i le mariua te alii, se i toe fio mai o ia. Wala ua tulto ina ia la bea. Ia malti atono ia pen, sumai. Tau tunga tatu whapatunga ni tai au. Ia na whaise tatalo, whapa iai tatu areto, ma le waina, ai tātere taria le ni tai au. Io walo mātou tamā, mātou mori mawina lo wha maoni, mātou mori mawina lo wanga le leima lo walofa, e ala le nei tauranga, sae, ma li wailo mātou. Ia mawai so mātou wola e whaavavau. Toi whare le ngai mātou ma lo tamā. Le nei tai au tamā o mātou tatalo. Pala au ilo ngaka ia. Ia e whapa ia ina le nei areto. Whatu salea o lautini. Ia e whapa ia ina fo le nei waina. O whatu salea i lautoto. Ai mātou tari ina le nei tai au. Lo suafa Yesu. Amen. Ngā retua le nei tai au. Tātou tāri sua le nei areto, ma le waina. Ua umana whapa ia ina le suafa le tamā le alo, ma le anganga pa ia. Amen.
vi sau whaftai le tua, pea umantaria lo, ma le tumlo waino. Istalo. Mātou atua. Whaftai mo nei taulanga na e whaia i lau walo whatunoa. Whaftai mo nei taulanga ua e tau ami o tonu ina i mātou. Ua toi whalelea i mātou ma lau tamā. Mo ai leo lai whavau. O le vi inga man whane tanga tu mau atu pea i ati oelo mātou wari. Whaftai mea uma wa e whaia. Whailonga leo lau wha maoni ma lau ami o tonu. O e whapea na e tausi pea i mātou i le aso le aso. Whaftai ta mai lau whaatonu mai, ia wha malose pe i mātou, wha wau pea na mātou whaia, le nei sauninga o le whamanatunga. E whamanatua i lau maliu le korusi, a wā le tungi o ina o mātou wanga sala lo. Whaftai ta mai mea uma wa e whaia, a wā o tangata. O le vi inga e fo i atu lava i ati oi, e lau suafa i Jesu. Amen. Haftai ilo mātuali. Ele umalo mātua nganga fia whaafetai a pēr i a te oe. O le nei taulanga, le nei whaolatanga nei whaia mo i mātou. E te leitu ua i mātou e whano. E le whili o le nei lalolangi. E toe apa, ma toe pōwha i mātou. La mātou saunu ia oinga taulanga lau whanau. E ala fo'i lau fo'i. Ilo mātou wola tau pawhai. Ta mā. Whamanu ia oi leo nei fo'i o la mātou oinga le nei tai au. Whamanu ia i au a inga. Whamanu ia i tangata. Whamanu ia o lātou lima mo lātou ngaluenga lo mātou ta mā. Ia mātou wola i pēa ma whaonga i mātou. E tautua oe ma launga luenga o mātou wola i le nei laulai. Ona Jesu lo mātou li i whaola. Amen. Amen. Oh Lord, as we come.
Just 1, 2, 3. Talo fatu I tatu ai ngai nei tai a fou. Ya ua tatu le mafuta fo I mo tatu tai ta. Ya ono nisio fo fuanga. Tu e ia tatu ngan wenga. Mo nei weekend. Ya talo pa tu le song savea ma tua mes foi tua ya lesi ya no foto ina man io le tatu I kalesia nei taiao ya malo le un sa malo le tau ata malo le nga lui tau ia le tua lo tau tinga e foi ona tatu fa longo pe ia I le fionga le tua o a me tatu te faia mo le lei finga lo le tua o ia le tau I usau ne le tua mo tatu ai ole a faile tatu te talo e ona faile tatu la unga nei taiao o la o fionga o le sulu le yo matou vai ma le malamalama yo matou wala e fa tonu fo la wina ai lo matou wala lo matou tua fa tumu mai o nga pa ia ya matou ne yaso se yo matou fa longo I lo fetalai mai ina ia fa pe ona o nga ya matou la o fionga nei fo yaso male nei vai yaso lo matou tu anga le mai o lo matou tamai mai se fo le fa longo la fana fa manatu me uma lo matou tamai fo ile bi inga ya te o ona o Yesu amen suelo tusi le fa linga e lua lua le tusi o le whaalinga. Voi upu mua e o ile fitu. Ai le whapeta nia I lungo o le Revelation chapter 2 1 to 7. Ia o le lau whaitau o tua. Ia e tusi I le angel a le kalesia o Efeso. O mea nei wa whai mai ai le uu I fetu e fitu I lona 5 tau. O le savali tutonu o tu ngā moli auro e fitu. Wa o iloa ngā luenga, malouti ngā, malou unsai. Ina ua e le lavatia I e waleanga. Wa e topa fo I e wa whai mai o apostolo I lātou, a e lea I lava. Wa e iloa fo I o tangata papelo I lātou, ma ua e lavatia. Ua ia te oe fo I le unsai. Wa e tauti ngā ona o lo ingoa, e te le I wha vai lava. A ua o le fia ia te oe, ona ua e tu ua o lo ulua I alofa. O le nei, ia e mana tua, le mea na e pa uma iai, ma ia e salamo, ma e whai au lua I ngā luenga. A whai le ai, ona o wabe aluatu le ia te oe, o te abe e sea lautu ngā moli, I le mea e tu uai, pe a whai e te le salamo.
a waia te oele nei mea, ina wae ino i ngā luenga le au nikalai tai. O au fo'i o te ino iai. O le ua iai talinga, ina whaalongo mai ia o ia i le mea ua whetalai mai ai e kalisi, le anganga i kalisi. O le manu malo, o te abatua ia te ia e ai i le la au o le ola, i te tonu o le parataiso o le atua. Whamanuia mai le atua i le whaitawina o lana whiungu pa ia i le nei tae au. Whai se au tū mō le tātou tale noanga i le nei, whaapea lea, whaalongo manu o e langona. Listen while you hear. Ko whea lava e anga i eile launga. Po lea fo ile toa inga launga e whai. A whai tātou te le whaalongo, e le se fua. A o le tusi le a whaalinga. O lea i eile whaamanianga i le tangata whaalongo. Whai upa tolu na tau mua nai whaapea mai eile whaalinga. A mu ia le whaalongo, ma le whaitau, ma le usitai, nā te tau sia, a wā walatalata o na pō. O longa winga e tā ua tele le whaalongo. Mana ia fo i le upo le atua i le lava i aso. Mai whea taua mamisa. E mai le loto o le anga. A le ale me ma fuena le anga le loto. O le lei o le whaalongo. O le alu akua i lesi pukalinga, alu i lesi pukalinga. E le ngofo le mea i kongo le loko. O le tāua o le whaalongo. E te iloa ile mea te anga ia. E sao i fo ile mea ta watu. E a whape nei, o le a whale tonu le tato whalong. A whape nei la le whape ia, whai maisa vea e, o le tala le la alatu nei, whai maisa vea o le whaile tona. A e o ati o ile si vaeng, whai maila vea e whaile tona. Jusa o lenga a maka kui asa vea, ai wha uange wala vea. Ua makua le anga whai al whalongo. O le tā ua la o le whaalongo, tātou te iloa ailo tātou direction tātou ke o anga iai. A wā o le whaamoe moe leo le launga ingo le fionga pa ia le atua, i aso uma tātou te whaatasi ai, o le lei o le tātou whaalongo. E mana o mia le atua le fua mai, o le whaalongo. O le whaalinga, o le whaalinga a Yesu Keriso, na tuuina mai e le atua i a te ia. O na tuuina, o na pasi atu le Yesu i lana angelu, o na saula o le angelu whai a Ioane, tusi mei e se tusi ai ave i e kalesia. Whea le me maua mei a Ioane le whaalinga lea. O Ioane, o le soopele, o le siata di ile o sepetaio, ia po o le tangata po o Ioane po i lea. Lea na whai atu Yesu ia Peteru, muli mai a tau, ai whai mai Peteru, whawhewhea ia lea. Ioane lea, whai mai lo leo Yesu, a whai o te sau, a whai e o la peia se i o toe sau, o lea lea ia te oe. Ioane na, o whea la e maua me Ioane le whaalinga lea, o Ioane na tia i le moto patam, o le mea sa o ale ngā. O Ioane na tia i le moto patam. O le moto patam, o le moto tu ufua, o le toafo le mea, e le aise vai, e le aise paolo, e vevela. Ai o le taimi lea o le taimi lea o le tangata o Nero, le Emperor Roma.
taimile na whaasala ia niro, ona ia Ioane i motu pātamo, ona o le tala le lei, ma le suafo Iesu Keriso. A tato whikala whale mā whau iai, i le mena o Ioane i le langi, whai mai wālu lona nganga i le langi, nga o i le aso le li. Lona winga, o le mea sao ana oti te malo. Na o le tangata e oti alu lona nganga i le langi. Whai mai ua, o le whaalinga lea na wa ai a Ioane, ina ua alu lona nganga i le langi. Whai mai lolo Iesu ia Ioane, tusi mea ia, abe e kalesia fitu. Whele mea ia e kalesia ia, ei asia. Mea ta o teki, Iona asonei, ia po take fo il whasa mua tātou. O inale ia e kalesia ia fitu. Lea na tusi ia Ioane le whaalinga lea. E tofu ale kalesia ma le whaalinga. Ma le tofu ale kalesia ma le tusi. O le ale wha moe o le tusi. O mea nei o vave o na o mai. O le kalesia i Efeso. O le kalesia na whaatu e Paulo. I lana malanga lona lua, le whai uingo lana malanga lona lua na whaatu e Paulo le kalesia i Efeso. Sa pea ma le toru tausanga o nofo i lava Paulo i le kalesia lea. Ina ia o ao i le finangalo o le atua. Ona whaifi au e foi leo Timoteo. Ona whaifi au e foi lea ma Ioane lea. Sa ia e foi Ioane lea. O le tusi la, o le tusi ave i le angelu. A le kalesia i Efeso. O ai le angelu a le kalesia i Efeso. O le upu a angelu e sau mai le upu e leni o le angelo. A whaperitania o le messenger. O aila le messenger le i te tonu o le ekalesia. O le toe ina, o le whaife au, o le awao. O lona wingala, o le angelu, o le au na le atua. O le angelu, o le whaife au o le lotu. Lea la e tusi i le whaife au o le lotu. E le whapea foi lana o le whaife au lai ave le tusi. E le ngata o le whaife au, ala foi ave i le ekalesia. O upu nei o le tusi, ia peo nana ia e tusi le angelu ale kalesia i Efeso o mea nei o whai mai ai le i fetu i fitu i lona 5 taumatau o le savali i tu ngā la me pa auro e fitu. O le whailoanga leo Iesu i a Ioane i le whaalinga na ia vaia. O le i fetu e fitu i lona 5 taumatau o le savali i tonu o tu ngā la me pa auro e fitu. O fetu e fitu o angelu ia ekalesia. Po whaife au ia ekalesia fitu. O tunga molia fitu o ekalesia, o le ekalesia lea. O i tātou te loa ai o suafa ia o Iesu Keriso. E tau mai ei le malosi o lana pule au i le ekalesia. O Iesu Keriso, o le on ngā tutonu ngale mu o le ekalesia. O lona mamalu e te tono le ekalesia. O lona sirisiri ese e te tono lana ekalesia.
O ia o le pule au le kalesia. E te tau foi o nei loa le kalesia. O Iesu o ia o le pule au i te tono le kalesia. O le whaiwhi au la. Whai mai e ue le atua i lona 5 tamatau. Te ilo le tele o taimi e soka i a kākou le whaiwhi au. E kiki a kui o, kiki mai i. A le kākou ke le iloa, o le ue le atua le ola o le whaiwhi au. Le ola o le whailaunga. Le ola o le au. Le ola o le toi ina. No winga e tau mai e te tau ona tātou wawai le kalesia le tua. Tunga moli o le kalesia. O whea te maua i eri tunga moli. I te tono whare tā whai. O i e te maua i eri tunga moli. I le whengenga tuai. Potu a siri na pa ia lo ia i tunga moli, ma le laulau o le whalawa, ma le o ngā au mua sunu ele mea manongi. Whaatusa ia i le kalesia. O le ale mea a le kalesia e whaatusa iai, o le ale o wingo le mele le kalesia. O le mamalu o Iesu e nofo i te tono o le kalesia. Ta ua i o le whalonga. Ta ua lo tātou langona ina o awhionga le antua. O Iesu e ona le kalesia. He is watching. O lo sila mai Iesu i lana e kalesia i asa uma. Le anga o ia o le pule au. Le anga o ia e ona le kalesia. O Iesu o le whatoa whaia wā a o le kalesia o lana wā lea. Tausi le lei lea wā. A wā le whatoa whaia wā. Wai mai Iesu i a Efeso ua ui loa unga luenga. E le pong sa le atua i tono le kalesia. Wa ui loa unga luenga, wa ui loa lo tinga, wa ui loa lo onsai, wa ui loa lo wae lavatia. Ie waleanga. Wa e tofu fo i apostolo tangata pepelo i latou. Wa ui loa lo tau tinga mo lo onsai lo ingoa. Church, God is watching us. Po le alava le mea e tupu te tono le lotu pele, anga pele lei. God knows. Jesus knows. O mea e pongi sai le vaai o mata o tangata. The corruption i te tono le lotu. God knows. E le lilo i lumo le atua nā mea. Aisea, le anga o ia o le e ona le kalesia. Wa ui loa unga luenga. E loa Iesu le mawhatia o Efeso i alato unga luenga. Se lau pasene unga luenga Efeso. Ia isa pale tonu. Aisea, he is the mother church, or the mother church level of all sevens. O ina whana nau mama ia e kalesia ia e ono. O le kalesia le i Efeso. O lona winga la o Efeso. O le kalesia i Efeso, o le matua le lei o la tonga luenga whai. Fuelea, langa e kalesia i na whanau mai ai. Ai tono o Efeso. O se e kalesia e alu i luma lo la tau tamu whai. O se e kalesia e fia tā la il fina ngalo le tua. O se e kalesia e fia whai tau le tuspa ia. Ma whai ala tu crusade o me uma whapena. Wa ui lolo unsa. O le upusiri leo na whaingata. O le onsai. Pa mai Iesu ia Efeso ua o ui lolo unsai.
tu mau ma le on sa. Steadfast endurance. Ama voi le pe ala ke mo se avenga e ma fa ala ya lua ia. Bai. Le on sa inna. Pe kiki a o fea, kiki o ku o lalo, ku o lunga, on sai. On sai pe. Pe ka le fo ingisi ka ko ka ka le sia on sai. E ai le aso. E ai le aso. Mo fa pole o me ke ba ai. Ai on sai. O si le sila Yesu I te tono lana e kalesia. Mea na e whai atua e tā ua ele te lei o le tātou whaalongo. Ai sea, nanga e lama I lo unsa. Ni lei lau whaalongo sa o le me te mawhau iai. Ele pungi salva ai ele atua ia tātou. Tele to putofonga o Efeso. Ai ma apostolo di tonu. Te vai ai apostolo di tonu lot. Vai le matau tia te lo mele tu putono lot. Ai apostolo ai le apostolo Yesu. O apostolo si se. Me na le ta u ai lo tato I lo le lei o le tato tali tonunga. Ma lo tatou malamalama lei le tatou wa onga. Ai sea, sa ua se apostolo fa se ka ko pe ka ko le malamalama. A wa ale lei ka ko fa longo ka ko ke malamalama. Onga le fa se inga le o ka ko. Ene se kama ilu I ka ua le nga fe ngai ma Efeso I makau kia. O le makua makau kia la. Sa oi Paulo. I le ngaluenga e luas furu fai upo e luas mora iwa lela utango e fai tau atu. A wawau nei wau I lole nei mea pe amavae ona o walu. Pe amavae ona o walu. E o mai ati o tau luko sawa o e le fa sauina lafu mamoe. E tupu mai fo I ate o tau lava tangata e tau tala mai mea fa pio pio. E pe toso e se aile au soo ia muli muli ia ila tau. O le mea lea I o tau mata lai. Leo o tupu ia Efeso. A e whawhetai o le onsa ia Efeso. A e whawhetai o le labao. Le laba ona sai e le kalesia I Efeso o nei whawhita uli ma nei whaingatau whea ngai mai lato. Ta ua ia o le lei o le tātou whalongo. Mana ia ngaluenga. Se lau pasene ngaluenga Efeso. Fia Yesu I ngaluenga Efeso. But there is a but. It's always a but. Ma mai Yesu wo ule fia ina ua ia le mea wa o iloa ia te oe. Ele fai ngofi ele fa msilonga le atua ia tātou. Ele fai ngofi. O mea wa tātou manatu wa le lei ma ato atoa ele tātou mawhtanga ma. Ai loa mai a Yesu le mea lai fa le to. Aua ule fia ia te oe Efeso ina ua e tu ua lo ua ia lofa. Ma ile mana nei o ngā luenga. Lea o ngā uman ngā luenga lea ina ua le ai le ua ia lofa. Lea lo ua ia lofa. Oa mai lo ua ia lofa i leli.
A o e loa ele na mea ta o le lua ia lofa. Taimia na e fia i le tua. Ai, e ke moe miti i le tua. Ioi. I le bao ia lo walu e ka lai il thingalo le li. Fai kaur kuspa ia i le ao mo le po o le kakalo e le mapu. Aisea, o le suia o le olanga. O le pesili, o ku maupea. Mele le tupu ia e pesu. Ua, o tu ua le ulua ia lofa. Ama Yesu, mana tua le mena e pa umai. Wa warning e Yesu e feso. Ia mana tua le mena e pa umai ai, o le ale mena e pa umai ai. Lo unua ia lofa, ua le ai. Te ale o ngā luenga, ai te lea lofa mai atea. Yesu lea. Se ale o ngā luenga e te lea lofa i le tua. Se a fore me te whai mai e te alofa i le tua e te lea lofa i tangata. Ele whai ngofi. Mea fore ngai ba i ke le aua le kau manguia e wa ke le aua le kau i le malai. Le whai ngofi. O te mabe alu atu. Ona ua vesea leo lautu ngā moli. Lea sau whaalongo. Lea sau whaafonga i le to i ngā saunoanga whaapeu saunoa i a Yesu. O te mabe alu atu o te vesea lautu ngā moli. Te leo taimi e te tinga ai, e te tangi ai, e te le lava ai, e te afu ai, e te tinga ina ai, i au ngā luenga e whai te tono le kalesia, ai a misi le urua e lofa. Mea la lea, a besea lau tu ngā moli. Lea le winga o le a besea lau tu ngā moli. E leo to iai le mamalu o Yesu i te tono le kalesia. E ele le tadi ina o eli le na oti e ngoia i ka poti. O le winga o lona ingoa, o le se maru. Ele mana ia le whaalongo le ato inga o lo tinga ina e saurutali e le fifi. Ele, aia. Pate o le tua. O le kalesia le e alo tu e tātou e whaapsanga i male tua. E le se pona. E le se ila. O le anga fo le ana leina o maia le nei tusi. Le anga o tātou o le kalesia. O le tusi fo ilai ave le kalesia. E le ngata fo ilai ave i Efeso. A le fo ia mai a tātou. A o ina i tātou. Te tono le lotu. O a tātou fuafuanga whai ma mea e te tau o na whaia mo le li. Longa winga te tau a o na iaile ato atoa. E ui tātou te le ato atoa. E ele pointi le leia le folo maitu. Ia Efeso. O me vai upo e ono. A ua ia te oele nei mea ina ue ino i ngā luenga le au nikalai tai. O au foi. Au te ino i ai. Ua maa losi foi lea sau noanga le li whaolai.
Ono Yesu o le alofa. Ale fai mai o au foi o te ino iai. Lo winga e tau mai I nikalai tai. O le onga wha nikalai tai. O le tangata lea e sau oila o onga lea. O le kangaka ingoia Nicolau. O Nicolau. He is one of the 7 deacons. Le nga wha au uru kai meo. Pe teu ma. E se te whano ma. O ia lana e ona lana ia fo doctrine lea o alu tonu le kalesia. Fai mai fa matalanga. O le tino ia e pula o tau le tino ia o le anganga pawana o le mea o ile atu. Ese vai. O le matua I tui, ma le matua le o le to ingata tonunga I le bafenga ia ma Yesu ke riso mana o. E le. Ma e tele fo ia kalesia ma community. O le ia to inga mele. Al mele fa fitai ai I le tatu tai. E ngā wale tai esel matala soli. O te le selu atu le tatu tai. A o tai miu mai pese mai ele tai. Doctrine. Tatu doctrine. Le awa onga ia sa. Awa ase le awa onga. Se fo le mea kaungu ia. Fa ma Yesu o ke ingo fo iai. Ele ai se kaimi wa tala noa ma Yesu pe tau tala Yesu I le upu. Pau alo taimi wa longo wa tau tala Yesu le upu le. O te ino iai. Aisea. O le awa onga lea. E te te le awa onga Yesu. Point le lei lea Efeso. Tasi lea point le lei Efeso. Ina ua mataala ia o onga wha nikalai tai. O mwhai ona te iai. Oi mai lolo whai upu e fitu. O le ua eita ringa e whaalongo. Whaalongo. I le mea uwhetalai mai eile anganga I e kalisia. Tā ua I o le whaalongo. Nanga e te malo na alue, na whaile tua e alue. Whasioti uma le nu ulale. Aua ne iai lava mase tangata te toe. Mea uma, manu, saulo. Ai laku sau ma powi ma oki ma mangu pepeki fa mai mai fai e tau langa. Fai aku lola ia leo o Samuelu iai. Saulo ole ale kangi o ma moe io ke fa longo ko io kalinga. Ole fai mai wa umanga fai le menga fa ko ile tu fai. A ole ala me ia fa longo io kalinga. Fai mai o me mai e o se tau langa ile. Fai mai lo Samuelu. E sili e le fa longo I lo le taulanga. Ma le usitai I le sili le nga o le mamo e po. Mea nei tā ua le fa longo. Pawalo le mea e. A fa pele le leil tatu fa longo ia o le a fa inga ta fo I le ona le tuona fa mala mala maina tatu. A wana ia beta to on tanga ta o nga ta. Pe ona tala noa mai ai pau. Ai beta to tanga ta nga wa I fina nga lo le. Nanga le leila fa longo. E te man malo. A le leila fa longo. Ma Yesu. O le wa e talinga fa longo ai na fa longo mai o le mea o fetalai mai le nganga I kalesia. O le manu malo. Hangi tal sa ilingol mang malo le na o Yesu.
O le manu malo o te abatua ia te ia ai le la o le ola i te tonu o le paradaiso o le atua. Toi fo ia le mea i o le amtanga. Tai mina pa ua le urua i tangata. O le mea le na whaia le urua i tangata. A le ua restore i. O le tangata e manu malo e ai i le la o le ola i te tonu o le paradaiso o le atua. O lo i te tonu o le nofuanga o le langi o le atua. Wha manu yanga mo tātou. Pe a whai tātou te manu malo, i whainga tā mati ngā, e ono a whea i tātou e kalesia. Tā uai e whaalongo malangona tātou. Whamani ele tua i lo wanganga le nei tai au. Ono Yesu. Amen.